روز در این برنامه من بابا خالمرزاده همراه کارشناس فوتبال سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان عثمان توشف راجع به نتیجه و شرح و توضیح دور 11 چمپیونات لیگ عالی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. یک چند بازی‌های بودند که واقعا هم با رویدادهای مهم جنببست شدند. البته غلبه دسته‌هایی را که در سفر در این در به قید گرفته شد میتوان یادآور شد در این برنامه. خب بیایید دوستان ارجمند متوجه میشویم به نتیجه بازی‌های دور 11 که در اصل 5 بازی برگزار شد. استقلال در میدان خود با حساب 3-0 فایزکن را شکست داد. خوجند در میدان خود نتوانست بر لوکوموتیو پامیر امتیاز از دست یعنی امتیاز گرفت، 3 امتیازی لازمه. ریگارتاداس در میدان خود با حساب کلونی 1-5 از کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست خورد. استرافشان غلبه خود را بر دوشنبه 83 به دست آورد. کوکتوش هم در بازی مهم خطلون را مغلوب کرد. خب من میخواستم راجع به آن شما حرف میزنید که چگونه خوجند در میدان خود 2 امتیاز از دست داد و چگونه کلوب مرکزی ورزش ارتش در سفر با حساب 5-1 غلبه کرد. اگر خوجند تا لوکوموتیو بازیش اگر گام زدگی باشیم البته حاضر کلوب با команда با وضعیت دیگه خیلی شده است. نه ترینر اومدن، نه تاکتیکا، نه مشقای دیگه خیلی شده است. از برامون این انتخاب نتیجه ما فکر کردیم شدنش ممکن. но بار من میدونم що این команда استوستا اینا بالا شدن میگیرن، بازارشون نقش شدن میگیرن. بله لوکوموتیو پامیر. چون هم لوکوموتیو پامیر هم خوجند. چون که لوکوموتیو در زمینه پایان جدول قرار دارد، برصد برای اونها مهم است امتیاز، چون که دسته اخیر در موسم آینده به لیگ یکم میرود اگر نتیجه خوب به دست نآورد. در مورد کلوب مرکزی ورزش ارتش 5-1 من بازارشون ندیدم. البته این یکم کروک با البته CSKA کم دستش خوبتر بود با فکر من. با فرق از زیرا حاضر خوب شده است هر بازی در بازی، لیکن یک بازارشون خوب یک بازارشون بد شده است. چی با نمیدونم این یکی محیط درونی команда به می یگون محیط است. لیکن اما 5-1 بازی کردن، بسیار نقص بازی سر کردن، 2 گل زدن، نادر 2 گل بسیار نقص زد، 5-1 بریدن، لیکن همین بازی من ریگارا نشناختم. بله خوب بیاید در همین مورد بعدا گفتم میگذاریم و حالا یک گزارش داریم مخصوصا راجع به بازی دسته ریگارتاداس و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر که در روزی اولی بازی‌های دور 11 این رقابت در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده برگزار شد. تماشا میکنیم. дидори дастаҳои ригаартадас ва клуби марказии варзиши артиш дар варзишгоҳи талко арена бо супоридани ҷоиза ба беҳтаринҳои моҳи июл тибқи фарзияи телевизиони варзиш сурат гирифт. бо роҳбарии жидки афсарон дар 2 бозии моҳи июл 6 гол ба даст оварда шервони мамбатшев бошад бо 4 гол дар 2 бозӣ беҳтарин футболбози моҳ эътироф гардид. рақобати дастаҳо бо бартарии меҳмонон оғоз шуда нодирбек иброҳимов дар дақиқаи 6 ҳисоби бозиро боз кард. برای میزبانان فرصت‌های گلزنی خیلی مساعد بود، مخصوصاً تلاش‌های دوراب ارگاشف که در همه حالت استانداردی برتری داشت برابر رفت. نیمه اول با حساب 0-1 به انجام رسید. قسم دوم با یک چند رویدادهای عجیب صورت گرفت. سراول بحث لفظی میان شلدوری آرش محافظتگری ریگارتاداس با سرمربی اوکتام ساتوروف به عمل آمد. سبب آن را هم ما در پایان بازی از این فوتبالباز پرسان شدیم. مشکل بود، اما 50 دقیقه اول رقابت بسیار با بحث شما و سرمربی دسته سر زد. این رو در چی می‌بینید؟ اگه فوتبال پیش میاد همین خیلی گپا بود. فوتبال باز ترینر. اینکه باید اینا ما رو بفهمم. میدونی ما 4 ماه 5 ماه رفته است آی لیگ نگرفتیم. یگان کس ما رو نگاه نمیکنه. ما 20 سوم برای کمند رگب برای این بالشگی بازی کرده استیم. یگان منت هم نیست. ما کانترکت کردیم، ما کانترکتمون رو ایستادیم، بازی کردیم، اینه که کمن با چیزایی که گفتگی عمل نکردگی هم. یعنی اون چیزایی که در شرطنامه شما هست هیچ عملی نمیشه. ما خیلی میشه که شما بازیگر لیگ عالی 4 ماه 5 ماه رفته است آی لیگ نمیگیری. در نیمه دوم بازی لگیونر ازبکستانی مهمانان نادربек иброҳимов маротибаи дуюм гол зад ва дастаашро ба пеш баровард.
аммо голи задаи Нозим Бобоҷонов шогирдони Сергей Житскиро дар ҳолати ногувор овард. 5 тағйирот дар ҳайати клуби марказии варзиш Артиш рафти бозиро куллан дигар карда ҳамаи бозигарони ба майдон омада ҳаракати фоидаовар анҷом доданд. Билол Сулаймонов дар расиши аввалин гол зад. Шамсиддин Қосимов як гол ва як партоби головар анҷом дод. Шодибек Ғафуров дар муддати 35 дақиқа ҳам партоби головар ва ҳам муаллифи гол шуд. Аммо ин натиҷа барои клуби марказии варзиш Артиш беҳтарин буд. Сергей Житский чунин ҷавоб гуфт. Считаю, там лучше и хуже. Знаете, футбол это такой вид спорта, где один результат есть. Если есть художественная гимнастика, есть там прыжки в воду, где есть за технику, здесь результат прежде всего. Не до конца игра понравилась. Вроде бы счет убедительный, знаете, а нервы не в порядке у некоторых, наверное, у меня в том смысле, что 1-0, 2-0 вроде спокойнее, потом ни с чего 2-1, на мой взгляд, ни с чего. Ну и, в общем-то, есть над чем работать, одним словом. аммо Уктам Сатуров бо қатъият ишора намуд ки масъалаи Ораш Акбарӣ дар даста дида баромада мешавад. Мы завтра сядем, мы это решим, этот вопрос. Это со стороны игрока это очень неуважительно к отношению тренеров. Мы этот вопрос завтра поднимем и решим это. И хонада бозии истрафшанкати очкора хе кадем. Тақсим кадем, просто истрафшанкати ғалаба дар кор буд мода. хуб бори дуюм мешавад ки Регарта дар мавсими имсола дар майдони худ бо ҳисоби калон мағлуб мешавад. Вазъи дастаро мо медонем ки дар ҳолати бисёр бади молиявӣ қарор дорад ва ин чиз бозингаронро ҳам нигарон кардааст. Бубинед футболбози ин даста Акбарӣ Шелдори Ораш махсусан тағйироташро баъд аз бозӣ ҳамин гуна баён кард. Ман мехостам доир ба ҳамин чиз рӯшанӣ меандохтед. Чӣ бояд кард ва чаро ҳамин ҳолатҳо дар дастаи Регарта даст яке аз серҷоизатарин дастаҳои футболи Тоҷикистон ба амал омадааст? албатта ин вазъияти хуб не. Албатта 4-5 мо бачаҳо ойлик нагирад, ин фақат талаб кунед бозӣ кардан ба инам таъсир мекунад. Албатта аз барои ҳамун ман эълон мекунам ино асабошон яхтека ҷояш ба не аз барои ҳамун 5-1 мешавад, 4-1 мешавад, то мебуранд, то бой метиҳанд. аз барои ҳамун албатта инҷаба устозошон гуфтаги бар ин шишта гап мезанем, ина ҳамин вазъият шуд, гап задан мана фикрам яхти бевақт шуд, дер шуд. Барвақттар ҳамна кардан дар кор ки ҳамин вазъият нашавад. Бисёр муҳим 3 очкоя гум кардан ино хона ба 5-1. аз барои ҳамун шишта ман эълон мекунам раҳбарошон кати на фақат клуб, раҳбари завод, раҳбари шаҳрошон ина ҳал кардан дар кору албатта бачаҳо эътибор кардан дар кор. Як чиза мо агар талаб кунем, аввал шароит тахт кардан дар кор, баъд талаб кунем мешавад. бале, Шелдори Ораш ҳам гуфт ки мо бо даста шартнома кардем, на ин ки бо сарпараст, бо масалан роҳбарияти онҳое ки дастаро дастгирӣ мекунанд. ва ӯ воқеан ҳам чунин иброз кард ки вақте мо маош намегирем ва аз мо ки пурсон мешаванд ва қабл аз ҳамин бозӣ ҳам ситоди мураббиён гуфтанд ки агар ба бохт рӯбарӯ шавед, маош дода намешавад ба шумо, ё худ идрокпулӣ ки премия мегӯем баъд аз ҳамин бозӣ. мехостам роҷеъ ба кори анҷомдодаи ҳамин футболбоз бо сармураббӣ даста. Сармураббӣ гуфт ки мо ин масъаларо дида мебарем, яъне роҷеъ ба бозингар. медонед ҳозир ҳам то ин вазъият ки ҳама дастоба интоин проблема ҳаст, ойлик ҳаст, ойлик нест, премия ҳаст, премия нест. Дига мамлакатҳо ҳам интохин проблема ҳаст, ин касалӣ кати коронавирус кати. Лекин 5 моҳ ин бисёр мӯл. Як моҳ мумкин, ним моҳ мумкин, якта бозӣ мумкин премия надоданашон. Лекин бар фаҳмиданашон дар кор ки ин бачаҳо оилашон аст, чипа ки фикрашон пул башуд ки ақлошон дигар ҷо башуд ки бозӣ карда наметавонанд. аз барои ҳамон баъдан ин устоз кати гап мезананд, нотуғри гапҳо мезананд. ин коро наз не. аз барои ҳамон аз бозӣ пеш, аз ҳамин чемпионат пеш ҳамеша ҳамино ҳал кара, план кара, бюджетҳоя дида ҳамеша гап зада. аз барои ҳамин ин корро карданам осон чиз не. ин баям билим дар кор, опыт дар кор, раҳбаро кати гап задан бада таҷриба дар кор. раҳбароям кораш мӯл, заводам калон, ҳар хел муаммош аст, проблемаш аст. аз барои ҳамон
дида дониста ин кора кардан, то есть менеджмент нас кор кардан. бале бояд ва мушкилоти асосии футболи мо ҳоло ҳамин аст. Менеҷменти дуруст дар баъзе дастаҳо дида намешавад ки ин боис мегардад дастаҳо ҳатто аз байн раванд, ҳатто аз дар лигаи олӣ ширкат накунанд. Ин гуна дастаҳо дар Тоҷикистон хеле ҳам зиёд ҳастанд ки ҳоло дар лигаи дуюм бозӣ мекунанд, дар лигаи олӣ лигаи якум бозӣ мекунанд ки солҳо дар лигаи олӣ бозӣ карданд, натиҷаҳои хуб ҳам нишон доданд. Хуб шумо болотар гуфтед ки Регар Тадасро дар ин бозӣ ман нашинохтам умуман. Аз кадом ҷиҳат? Бозошон ман бозошон дида натонистам. Аввал боз мекардагошон умуман бозӣ карда натонистам. Ана мо баъд аз 2-0 баъд яқитига ҳаракаташон пайдо шуд. Ман фаҳмидаштем, ман фикрам ки ҳамин муаммо ҳамин ойлиг надоданд, мумкин дурни команда ба ҳамин яхтика таъсир кард, аммо бозба маълум шуд, што ҳамин проблема ҳаст команда ба. Бале, воқеан ҳам ҳамин тавр ҳаст ва умуман клуби маркази варзиш Артиш ҳам имсол ҳадаф дорад ки роҳхати ҷоми конференсия футболи Осиёро ба даст орад. Мушкил аст, чунки Хатлон инҷо мубориза дорад, Хуҷанд мубориза дорад, Истиқлол ва ҳоло Куктош ҳам ба қатори ин дастаҳо шомил шуданд. Хуб, бо ҳамин ҳайат, бо ҳамин бозие ки онҳо нишон медиҳанд бо роҳбари Сергей Жицкий, имкони чунин натиҷаро ба даст овардан ҳаст? ҳаст, албатта. Ин бисёр мана хурсанд мекунад ки ҳар яктан ҳамин дастаҳо пешошон ба мақсад мондаги. Кубки Африкаба баромада имсол бозӣ кардан. Ин бисёр хуб натиҷа, мақсад. Агар албатта сета ҷой 5-6 дастаҳо ҳаракат кардааст, ин бисёр нақс. Ин рақобат шудаги вақт, конкуренсия шудаги вақт бисёр нақс, чиба ки ҳам клубо калон мешуд, ҳам бачаҳо мешуд, ҳам футбол нағз мешуд. Ин бисёр нағз чиз. Хуб, дар мавриди бозингарони алоҳидаи дастаи клуби маркази варзиш Артиш гуфта мегузарем. 5 тағйироте ки Сергей Жицкий кард, ҳар 5 тағйирот ҳам кор дод. Баъд аз ҳисоби 2-1 3 голи дастаи меҳмононро ба даст овард. Махсусан Шодибек Ғафуров ба майдон омад, бозӣ куллан дигар шуд. Билол Сулаймонов дар расиши аввалинаш, футболбозе ки ба тими миллӣ даъват шуд, гол зад. Баъдан Шамсиддин Қосимов як гол ва як партоби головар анҷом дод. Хуб, умуман ин лаҳзаҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд. Дар футболи мо камтар ба амал меояд бозингаре ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меояд ва натиҷа медиҳад. Хуб, ҳаминро шумо тамошо кардед, чӣ гуна шарҳ медиҳад? Ҳамон демак Жицкий дидан гуҷоба бозингара мондан дар кор, гуҷоба футболи бозингара алиш кардан дар кор, ҳамон кора кардану натиҷа дод. Ин бисёр нақс. Ин аз барои специалист, аз барои мутахассис ин бисёр нақс. Кай ки шумо алиш мекунеду, баъд ва биромада ягон натиҷа нишон медаду ки пас метиҳад аз барои гол. Ин бисёр натиҷаи хуб аз барои устоз. Бале. Ва имсол дар ҳайати дастаи клуби маркази варзиш Артиш бозингаре ки аз ҳама натиҷаи бештар дод, ин Шодибек Ғафуров аст. Футболбоз 6 гол задааст ва 7 партоби головар ҳам анҷом додааст. Баъд аз Алишер Ҷалилов ва Эҳсон аз лиҳози партоби головар мақоми сеюмро ишғол мекунад. Хуб, баъд аз он ки шумо ба тими миллӣ Фирӯз Бобиевро даъват кардед, яке аз беҳтарин бозингарони клуб дар ин даста аст, Билол Сулаймонов, ҳастанд боз номзадҳое ки аз ин даста даъват шаванд? Аз ЦСКА? Бале. Ҳаст, албатта ҳаст. мо нигоҳ мекунем, ана бозошумо ман рафта мебинам, ман дар шумо гуфта будам ки дастаҳошон бисёр ман ба маъқул аст. Баъд ман Сергей Жицкий ки гап мезанам, бисёр ақлнок, бисёр маҳораташ баланд, устоз аст. аз берамо нигоҳ мекунем, ҳаракат мекунем бо гирифтан ба ки чӣ буд. Бале. Ва фикр мекунам боз санаи 17 ки тими миллӣ ҷамъ мешавад, мо чеҳраҳои навро ҳам мебинем дар дастаи мунтахаб. 17 ба мо ҷамъ намешем, планомо яхтика тағйир ёфт. Да, чиба ки ҳозир Ӯзбекистон кати бозомо 100% шуд. Яъне мешавад. Мешавад. аз берамо аз дига дида биромдем 25 ба ҷамъ мешем. аз 25 баъд аз як ҳафта. хуб ба ҳар сурат умедвор мешавем ва ҳоло доираи бозии Истиқлол ва Файзканд гуфта мегузарем. Бозие ки то як андоза пешгӯӣ карданаш осонтар ҳам буд, чунки Файзканд дастаи нави лигаи олӣ аст, муқобили чемпиони феълӣ бозӣ мекунад ва Истиқлол бубинед ду бозӣ мешавад ки ҳама корро дар нимаи аввал бештар ҳал мекунанд. Дар бозии гузашта дар бозӣ бо Локомотив онҳо 3 гол дар нимаи аввал заданд, дар ин рақобат дар нимаи аввал 1 гол заданд, вале боз ҳамон ҳисоби 3-0. Ин нақшаи даста аст ё онҳо танҳо барои 3 хол ва гӯем нигоҳ доштани ҳамон шумораи голҳо бозӣ мекунанд. Медонед, ман чанд бози Истиқлол дидаштем, командаҳои дастаҳои Истиқлол кад боз мекардагӣ аз бози пеш
дастошона дахала уже фурордаги мо бой метем гуфта меброн аз мичи кадом ҷиҳат аз ҷиҳати психологӣ мумкин ин лекин анамон сарашба дуи ду шудагӣ буд хатлон кати истиқлол хатлон марҳилаи аввали чемпионат да ҳамон ба хатлон бисёр нағз бромда будан настрой кати бисёр яъне ягона дастае ки дар марҳилаи аввал арзанда бозӣ кард ин хатлон буд хатлон и дуюмаш локомотив дар қисми дуюм памир дар қисми дуюм бромадан аз сари бозӣ ҳаракат карданд лекин ду бозибаам якум бозиба хатлон мана фикрам хубтар буд аз истиқлол а памир локомотив памиркати истиқлол уже худоша бромадан тайёр буданд медонистанд что локомотив бисёр хуб тим бачаҳои нағз тез ҳаракаташон нағз ино тайёр буданд ҳамин дута диго дахайлам мебурон уже бар бой метем гуфта дахайлам ҳамту шудашитааст яхти психологически тайёр нашуда мебурон бачаҳо бозиба хуб бубинед ки истиқлол ҳам дар ҳайати асосӣ ҳам дар ҳайати эҳтиётӣ қариб як ҳайатро дорад яъне бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ҳам омада метавонанд ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кунанд хуб доштани футболбозони ботаҷриба ба нафи кор аст яъне ба даста натиҷа ҳам медиҳад ва айни замон он бозингароне ки ба тим омаданд даъват шуданд дар назар дорам аҳтам назаров ки аллакай дар хати ҳимояи ин даста ҳунарнамоӣ мекунад ва чанд футболбози дигар амирбек ҷурабоевро дар ин бозӣ дар ҳайати асосӣ дидем чӣ гуна бозии ин ду футболбоз ки дар тими миллӣ ҳам бозингарон ҳастанд шуморо қонеъ кард агар амирбека бинем амирбек албатта бисёр бозиш профессионалне шудааст бисёр хуб шудааст яъне дар сатҳи баланд бозӣ кард да бозӣ кара омад ман хоҳиш мекардам ки ҳамин бозиша гум накунад то охираша анамте боз кунад манба бисёр маъқул шуд ахтам ин бозӣ нағзтар буд остоста худаш ба омдашаст форма ба тайёр кардашаст худаша тамрин кардашаст нақш шудашаст бисёр ақлнок бачаҳо инашам бачаҳои нағз боз мекардаги бачаҳо то што бозӣ кардашаст ман хурсаман што ино остоста калон шудаштем бале воқеан ҳам дӯстони азиз истиқлол ҳамин тавр дар рақобат бо файзканд бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард ғалабаи дастаи истиқлолро 2 голи задаи манучер ҷалилов ва 1 голи муҳаммадҷон раҳимов таъмин карданд ва ҳамин тавр истиқлол дар садри ҷадвали чемпионати лигаи олӣ мавқеи худро устувор кард. خب بینندگان عزیز ادامه برنامه 90 دقیقه است و حالا در مورد دیدار دسته‌های خوجند و اینچنین تیم لوکوموتیو پامیر گفته می‌گذاریم که در شهر خوجند برگزار شد بازی با حساب 0-0 به پایان رسید. خب بعد از بازی با استقلال معلوم بود که فوتبالبازان لوکوموتیو پامیر می‌توانند البته در هر رقابت مقابل دلخواه حریف بازی ارزنده نشان میدن. با فکر شما از کدام جهت آنها برد کردن مقابل خوجند هرچند یک امتیاز برای لوکوموتیو پامیر برابر است با 3 گل. من با قین گپ زدم. من ندیدم این بازی. من میدونستم بسیار مشکل میشد بسیار قین میشد بازی از برای لوکوموتیو هم از برای خوجند هم قین میشد. 0-0 шудагиш дахалам кучашон ҳозир 1. лекин ман локомотива бозоша якта дуташа дидам ино бисёр хуб шудаштанд аҳар бозӣ бозошон хуб шудашт бозошон ба андешаи шумо локомотив помир метавонад дар лигаи олӣ боқӣ монад мана фикрам ҳа яъне метавонанд натиҷаи хубтар нишон бидиҳанд хуб аз шумо болотар гуфтед ки намедонам бо кадом сабаб хуҷанд ин гуна бозиҳоро нишон дода истодааст шумо гуфтед ки фактори асосияш шояд ивазшавии мураббиён тактика ва чизи дигар аммо дар хуҷанд мо бозингарони маҳаллиро камтар мебинем қариб ки нестанд футболбозоне ки махсусан аз хуҷанд ҳастанд ин чиз ҳам таъсир мерасонад ба идомаи фаъолияти худи бошгоҳи хуҷанд албатта агар ҳар як команда ҳар як тим худаша мактабаш бошад худаша бачаҳош бошад албатта ана ҳамтухим бозоба таъсираша метиҳад кайки шумо онетон отетон ҷеретон ҳамҷа ба трибуна башида ёки тиз башида бинад аз 100% не 200% ҳаракат мекунад ин тарафошам ҳаст албатта
من لیکن حیرام چی با خوجند با من بچه‌ای از خوجند نیست من هم تو این ولایت کلان مکتب‌ها هست بله مکتب‌های فوتبال هستند و در شهر خوجند هم مکتب فوتبال نورسان است اون فوتبالبازانی که تربیت می‌یابند به کجا می‌روند تا حال معلوم نیست چون که واقعا هم دسته خوجند باید تیمی باشد که برای چهره‌های نو فوتبالبازانی بالای قد талант‌ها یک روحی الهی‌داری کشورد برای ادامه فعالیت فوتبالبازی البته کم هستند در 10 سال اخیر حالا قریب نمی‌بینیم یک بازیگر رو که در هیئت دسته بازی می‌کنه هرچند پرویز علیف یک چهره اساسی هست در این تیم اما فکر می‌کنم خیلی و خیلی کم است خب متوجه میشیم با سخنرانی حکیم فوزایلوف سرمربی دسته خوجند که در پایان این رقابت فکر و اندیشه خود رو بیان کردند راجع به بازی دسته خوجند. Ну, игра, в принципе, она протекала достаточно неплохо, вот, с большим преимуществом играли. Вот, по самоотдаче к ребятам никаких претензий нету, но по завершению атак и по последнему пасу, конечно, здесь много вопросов, надо еще работать. Считаю, что мы сегодня потеряли 2 очка. یکی از بازی‌های مرکزی دور 11 چمپیونات تاجیکستان با اشتراک دسته کوکتوش و خطلان در ناحیه رودکی برگزار شد. بازی بنهایت مهم برای هر دو دسته زیرا هر دو دسته برای زینه‌های بالای جدول مسابقه تلاش می‌کنند و ما یک گزارش داریم راجع به رقابت دسته‌ها تماشا می‌کنیم و بعداً برنامه رو ادامه خواهیم داد. با دو دیدار رقابت‌های دور 11 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی به انجام خواهد رسید. امروز یکی از بازی‌های مرکزی دور را ما در ناحیه رودکی تماشا می‌کنیم. کوکتوش دسته محلی در رقابت با تیم مهمان خطلان شهر باختر رقابت می‌کند. دو دسته که در پنجگانه چمپیونات تاجیکستان موقع استوار دارند و هر دو دسته هم برای زینه‌های بالای جدول مبارزه می‌برند. حالا ما از سرمربیان دسته میپرسیم که چی اندیشه دارن قبل از بازی و چی احساسات آنها را فراگیر است قبل از بازی مرکزی دور 11. سلام علیکم اومن شما همچون سرمربی دسته خطلان چی احساسات دارید قبل از بازی مرکزی دور که واقعا هم یکی از بازی‌های جالب در این دور خواهد بود؟ علیکم السلام باید پیش از همه رو قید کرد که ما باید آرام باشم چون که آرامی ما بازیگران من تاثیر مثبت باید رساند. آخه چی احساس دسته کوکتوش یکی از دسته‌های پرقوت جمهوری تاجیکستان با اومدن مربی اینا فکر میکنه که سیستم خود رو جوری کرده است نتیجه هم داده است در بازی‌های اخیر و شاگردان هم تئوری خوب دیدن اومده هستند که بازی خوب نشون میدن چون که در چنین بازی‌ها وقتی که دو دسته پرقوت بازی میکنن سطح ورزشی درجه سطح ورزشی فوتبالیستان رو بولدن ممکنه فکر میکنم یکی از بازی‌های میشد که بعد این بازی من میتونم که با شاگردان خودم باهای ضروری دهم. اسدی حبیبالله گفت که بعد از بازی حتما از شاگردانش افتخار باید کند از بازی زیباشون شما چی فکر دارید؟ البته هر یک بازی باید بازیگران ما شاگردان ما برآمده فوتبال ایشان تیند که امروز تمام مخلصان بگیم فوتبال که امروز نمیتوانند به ورزشگاه آمده لیکن در نزد اکران‌های تلویزیون ایستاده یک کیفیت برند. دیداری دسته‌های کوکتوش بازی مرکزی دور 11 مسابقه لیگ عالی بود. برای میزبانان سه خال در این رقابت خیلی و خیلی مهم بود زیرا در صورتی از دست دادن امتیاز قریب امکانات‌ها برای اشغال زینه‌های بالایی از دست می‌رفت. از دسته خطلان 3 امتیاز گرفتن در هر رقابت نهایت دشوار است. دسته بعدی استقلال یگانه تیم به شمار می‌رود که از همه کمتر باخت داشت تنها یک دفعه. حتی بعد یک حمله مهمانان که با 7 گل پایان یافت نقشه‌های دسته کوکتوش تغییر هم یافت. نیمه اول با غلبه خطلان به پایان رسیده در آغاز قسم دوم ضربه پنالتی تعیین گردید و فوتبالبازان دسته خطلان را نگران کرد. ضربه پنالتی را راست و بخطا محمد شریف سعید خوجه به هدف رسانید و امید فوتبالبازان دسته کوکتوش را دوچند کرد. در قسم دوم برای تربیت گیرندگان محمدجان حبیبالله نفر لازم بود که به صفت پیشتاز حمله های خوب انجام دهد. این کار بیشتر به دلیر یادگارов وابسته شد.
баъди чанд кӯшиш ниҳоят ӯ ҳисоби бозиро 2-1 кард ва 14 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосӣ дастаро ба пеш баровард. ҳамин тавр Кӯктош дар майдони худ 3 имтиёзи муҳимро соҳиб гардид. البته بازی مشکل بود. از اول بازی یک گلی که نوفهمی در خط محافظت بود، بعدا با بازی اومدن هم مشکل بود، لیکن البته ما توانستیم که بازی رو اول دوران کنیم، بعدا پیش برویم. البته این سه گلی که ما بعدا آوردیم، اگر ما دوران بازی میکردیم ما از مدال چمپیونات قفا می‌باندیم. او دستایی که امروز 3-4 دسته که در پیش از ما هستند، البته او خیلی با از ما دورتر میشدن. برای همین امروز این سه گل برای ما خیلی مهم بود. این برای سه گل ما فقط بچه‌ها شاگردها را گفتیم که برای مدال ها بازی برای برآمده و خیلی که دیدیم بازیگرانی که در اول بازی برآمدن بازی خوبیشون دادن. البته هست بازیگرانی که بازیشون اونقدر خوب رفت در این بازی و بازیگرانی که از کوچه احتیاطی برآمدن خیلی از بازی خوبیشون دادن. мавсими тӯҳфаҳоро оғоз менамоем. Сарпӯшҳои сабзро ба тӯҳфаҳо иваз намо. Бо ҳар як сарпӯш бурд намо. маълумоти бештар дар саҳифаи расмии Facebook. барои хушбахтии комил ба ту чӣ қадар муошират лозим аст? бисёр. пас тарофаи нави биёфаъол бош 2020 аз Мегафон махсус барои туст. имкониятҳои ончунон зиёданд ки хурсандият беинтиҳо хоҳад буд. ҳамагӣ бо нархи 99 сомонӣ ба тарофа пайваст шуда муоширати бемаҳдудро ба даст дор. дастрасии бемаҳдуд ба Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Мегафон Live, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram ва Twitter. ба ғайр аз ин зангҳои бемаҳдуд дар дохили шабакаи Мегафон 100 дақиқа ба операторони дигари Тоҷикистон ва 1500 мегабайт барои ҳар ҳолати дигар дар ихтиёри ту хоҳад буд. биё фаъол бош. Мегафон Тоҷикистон аввалин оператори имкониятҳои нави рақамӣ. 1 литр фанта, кока-кола, спрайт по 5 самани. Наслаждайся по доступной цене. оби пиряхи тароватбахш, шарбати лимӯ ва ҷавҳари чой. ин аст чойи табиии Сиёма. аслин Абибуллоев, сармураббии дастаи хатлон. хуб, дастаи хатлон дар мавсими имсола бори дуюм аллакай ба бохт рӯбарӯ шуд. хуб, умуман даста бо ҳисоби 1-0 ба пеш буд. чӣ нарасид барои дастаи хатлон барои ба даст овардани ҳадиақал як имтиёз? пеш аз он мехостагам дастаи Кӯктошро бо ғалабаи навбатӣ табрик кунам. онҳо ҳам низ бозии хуб нишона бояд як чизро қайд кардем. имрӯз мо ба дастаи Кӯктош бой надодем, худон ба худон бой додем, барои он ки дар қисми дуюми бозӣ бисёр хатогои дағал аз тарафи бозингарони хати муҳофизат хеле ки бозингарони пештарам будан содир карда шуд ва бозингарони дастаи Кӯктош аз хатогои бозингарони мо истифода бурда голро ба самар расонд. хуб, воқеан ҳам бозии Кӯктош ва Хатлонро шумо тамошо кардед. Хатлон ягона дастае буд дар мавсими имсола ки аз ҳама кам ба бохт рӯбарӯ шудааст. танҳо як дафъа. чӣ нарасид барои футболбозони дастаи Хатлон муқобили дастаи Кӯктош дар бозии сафарӣ? ҳамин бозиам ман стадионба будам, дидам чӣ ашдама маъқул шудагиш ду устоз ду хел футбол бозӣ кард. ду хел бозӣ кард. Тактика дига хел, система дига хел, стил дига хел, аммо бозӣ карданашон дига хел. умуман ду хел мумкин гуфтан мактаб. Кӯктош ҳаракат кард, пасоя чет ба дода, аз чет подача кард канори майдон боз кардам, ёки пасои дур дароз диагонали дода. Хатлон боз кард кӯта пас, якум дуюм сеюм пас ҳамин ҳаракат кардан. ҳаминаш да ман хурсанд шудам ки чиба ки ду хел футбол боз кардан. агар ҳамин моҳоба
командому ҳар як мураббия худаша фикраш бошад, худаша диданаш бошад, худаша футболаш бошад, 10 тимом аст, 10 хел футбол мешуд. ин хуб аст ин бисёр хуб мешуд. худаша мактабаш, худаша ҳамин бозеш бошад, бачаҳам ҳамон ба ёд мегирад. чибаки як сол инҷа боз кунад, 2 сол дар унҷа боз кунад, ҳар хел футбола бачаҳо ёд мегиранд. инам бисёр нағз аст. ин баъд як чиз аст ки демак устоз дар боли худаш кор мекунад. ҳамон чиза мефаҳмад. аз бери ҳамон ман оила мекунам ки ҳамин бозӣ бисёр қызиқ шуд. проблеме ки мушкили хатлон чибаки Коктош бисёр нағз бозӣ кард, бисёр агрессивна, бисёр ҳамин нағз бозӣ кардан, яктекак дар ино проблема шуд, пас додан, ҳаракат кардан. а так лекин ду командаам аз сараш то охираша бисёр нағз ҳаракат кардан, ҳамин долобо камтар шавад, айнам нағз мешуд. бале хуб мегузарем ба қисми дуюм. як қоидавайронкунӣ ҳам буд дар ҷаримагоҳи дастаи хатлон ки довар пеналти таъин кард. мехостам роҷеъ ба ҳамин чиз фикри худро баён мекардед. ин масъалаи ҳамин пеналтия дар ман мӯл кас гуфтанд, лекин фикри ман ки инҷа ба умышленно ҳамин хоҳиш кард пояш ба занам гуфта не Хусейн парид фрондаштагиш ба пояш ба нохост расид. ин барқасдона набуд. қасд набуда, лекин фол буд, лекин пеналти буд, дар хаёлам пеналти буд. бале воқеан ҳам бисёр мушкил аст хулоса баровардан дар ин лаҳза, чунки бозингари дастаи хатлон дар ҳаво буд, бозингари дастаи нохост ба бозингари дастаи Коктош расид ва довар зарбаи 11 метра таъин кард. медонед қонун бакун ҳаст, нохост ми нохост неми муҳим нест. фол ми значит фол. инҷа ба 100% дахалам пояш бахӯрд, даже унам худошонам вай накардан, ичи в принципе пеналти буд, ана Хусейн худаш мефаҳмад. бале бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем дӯстони арҷманд ки инҷо расиши андак расиш ба Холмурод Назаров футболбози дастаи Коктош буд. ҳамин тавр Маҳмадшариф Саидхоҷа ҳисобро баробар кард муҳофизатгари дастаи Коктош. хуб чизи дигар он буд ки футболбозони Коктош бештар тавассути канори чапи майдон ки онҷо Далер Ёдгуров бозӣ мекарданд, ҳуҷумҳоро оғоз карданд. хуб дар даста муҳим аст ҳамин гуна бозингаре ки бештар идораи тӯбро ба дӯши худ гирад, ҳуҷумҳоро оғоз кунад. нақши Далер Ёдгуровро ман мехостам роҷеъ ба бозии дастаи Коктош дар ҳамин рақобат мегуфтед. албатта Далер нағз мебинад, тӯи пикати мӯл ҳаракат кардан ба мӯл ҳаракат кардан, лекин ҳамон ман устозошонам фаҳмидам ки маслиҳат додан ки Далер тезтар тӯпа вай кун, зарба зан ҳаракат кард. лекин ман медонам бисёр тӯпкати нағз, бисёр 5 метр 6 метр бисёр тез метавзад, суръати баланд 5 метр 6 метр ба бисёр суръаташ баланд, аз ҷояш тез старт мекунад. бисёр бозингар. но ман хоҳиш мекардам ки ман ин Далер кати кор кардаги вақтамам мегуфтам ки камтар тӯпкати шав, тез тӯпкати 1-2 тӯпкати тезтар пас ҳаракат кун, ҳаракат. шояд вай услуби бозӣ худаш аст ки худаш ҳам теда гона-го ин фоидааш аст, но гона-го зарараш аст. бале ва фикр мекунам дар ҳамон санҷиши ёё ҳам Далер Ёдгуровро шумо даъват карда будед барои даъват карда будем. Давид чӣ гуна натиҷа буд? натиҷааш ман намегӯям ки хуб, дар сатҳи баланд орта буд, миёна буд. ба ҳар сурат фикр мекунам Коктош боз аз ин дида натиҷаи хубтарам ба даст меоранд, чунки Коктош айни ҳол онҳо ҳам ҳадаф доранд ки дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиёи Африка бозӣ кунанд. тимошон бисёр нағз. устоз омдагӣ муаллим ҳозир ман фаҳмдаштем чуту бачаҳо гапошонро гӯш мекунанд. То есть мураббӣ як гап мегӯяд, футболисто дигар кора мекунад, не ино ҳамошон яки кор карашем. ман меълом мекунам ин натиҷааш пага мешуд, насиб бошад оянда. ба фарқ аз марҳилаи аввали чемпионат ҳоло аллакай 3 бозӣ кард Коктош дар марҳилаи дуюм. чӣ аст фарқият? акунун инҷаба ҳар ки ҳаракат карашта 100% кораша кардан ба устоза гуфтагиша кардан ба ҳаракат карашин бачо. ҳамон ман оила мекунам фоида. агар ҳамина даст киранд оста ино калон шуда мегиранд. натиҷа хуб натиҷа мешуд албатта. хуб бозии охири давр миёни дастаҳои Истаравшанд ва Душанбе 83 дар шаҳри Истаравшанд баргузор шуд. ниҳоят футболбозони Истаравшанд ғалабаи дуюми худро дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба даст оварданд. онҳо бо ҳисоби 2-0 бар тими Душанбе 83 пирӯзӣ ба даст оварданд. хуб баъд аз бозӣ бо клуби марказии варзиш Артиш
ки аслан футболбозони Истарафшан ду бозӣ баргузор карданд. Як бозӣ дар доираи ҷом ғалаба карданд дар майдони худ, як бозӣ дар доираи чемпионат дар сафар як имтиёз ба даст оварданд. Маълум мешавад ки Алиёр Ашурмаҳмадов дастаро хубтар ҳоло тайёр карда истодааст барои натиҷаи хуб нишон додан дар чемпионати Лигаи Олӣ. ба фикри шумо чӣ гуна аст ва аз кадом ҷиҳат ҳоло Истарафшан чунин натиҷаи хуб нишон дода истодааст? аз аввал ман медонистам Истарафшан хонешба Истарафшанба бисёр хуб бозӣ мекунад, кайки бале шикошонам аст ҳаракат мекунанд. Лекин ҳамин бозиҳо дидаштем ки баъд аз дуюм круг команда бисёр нағз боз кардааст. Ман ӯйле фикрам ки ин як тамрин, як бачаҳо бани ҳамин ҳукумат ҳам дар ино дахалам ёрдам додааст. Эътибор калон шуд. Мураббиам кайфияташ нақш шуд. Аз барои кор кардан, аз барои буридан бачаҳоям кайфияташ нақш шуд. Анамун умумӣ ҳамеш натиҷа додааст. Хуб, мо дидем дӯстони арҷуманд ки дар нимаи аввал сараввал футболбози ҷавони ин даста Салам Ашурмаҳмадов ҳисобро боз кард. Баъдан онҳо дар қисми дуюм боз тавассути Илҳом Баротов гол заданд. Хуб, қисми зиёд қариб 80-90% голҳои дастаи Истарафшанро Илҳом Баротов мезанад. Хуб, маҳорати Илҳом Баротов воқеан ҳам дар сатҳи баланд аст. Ин футболбоз ба мисоли ин футболбоз дар Истарафшан агар ду-се нафари дигар мебуд, ба андешаи ман ин даста дар зинаҳои болои ҷадвал қарор мегирд. Агар ино ҳамин тима гум накунанд, ҳаракат кунанд, Илхом бозӣ кунад, ман фикрам як сол ҳамин сол ёки оянда бо як футболист пайдо мешуд, бо дуюм футболист пайдо мешуд. Мактаби футболи Истарафшан ҳам хуб аст. Хуб аст. Салом бинед, бачи ёш бошадам, ана уже якта гола зад, ҳаракаташ ҳаст. Дар бозии гузашта бо клуби марказӣ ҳам хуб бозӣ карда буд. Хуб боз карда буд. Анам то ин бачаҳо якта калом мешуд. Ин футбол ҳам то чиз ки як рӯзба 5-6 бозингар пайдо намешуд. Оста меҳнат карда бачаҳо пайдо мешуд. Хуб, душанбе 83 воқеан ҳам бозиҳои хуб нишон медиҳад, аммо чизе намерасад барои ин даста барои ба даст овардани як имтиёз ё 3 имтиёз дар мавсими имсола. Мумкин накун ино ба вақт дар кор бар команда. Шояд он ҳаяте ки даста дорад, шояд барои ғалаба ҳоло омода нестанд, тайёр нестанд, чунки футболбозоне ки дар душанбе 83 ҳастанд, аслан таҷрибаи кам доранд дар Лигаи Олӣ. Ва соли аввал бозӣ мекунанд. Мумкин инам таъсираш аст, лекин ман раҳбарошон ки гап задагимба, як бозиба будагимба, ниятошон калон, ҳаракат кардашин, шароити нақз кардан ба гапошон бисёр маъқул шуд. Ман ӯйло мекунам инам ҳаракат хакун футбол намешуд фақат буридан. Як имтиё мешуд, як имтиё анам бареш сабр тоқат кара ҳамошон яки шуда ҳаракат кардан дар кор ана натиҷа шавад. Хуб, ташаккури зиёд дӯстони азиз, ин 5 бозие буд ки дар мавриди ҳамин рақобатҳо мо гуфта гузаштем ва акнун ба қисмати дигари барнома мегузарем. Дар пеш моро албатта ҳайати рамзии даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон интизор аст, яъне 11 футболбози беҳтарини давр ки ҳо буданд. Ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем албатта ба ҳайати рамзии даври 11-уми чемпионати Лигаи Олии футболи Тоҷикистон. Дар дарвоза албатта номзадҳо зиёд буданд барои дар дарвоза қарор гирифтанд. Мо таваҷҷӯҳ кардем ба маҳорати Шоҳрух Қирғизбоев ки дар бозӣ бо Хуҷанд ба чашм расид. Баъдан дар хатти дифоъ боз ҳам 4 нафар мавқеи худро гирифтанд. Инҳо Эраҷ Аҷабов аз Коктош, Ваҳдат Ҳаннонов бори аввал дар ҳайати рамзии мо қарор мегирад, аз Истиқлол Комрони Мирзохон, аз клуби маркази варзиш Артиш ва инчунин Димитро Бандар. Хуб, ман мехостам сараввал роҷеъ ба Шоҳрух Қирғизбоев фикри худро баён мекардед, баъдан дар мавриди ҳамин ҳимоятгарон. Шоҳруха ман нағз медонам, чиба ки вай катиам кор кардаштем, бисёр бачи талант, бисёр бачи бозингари калом мешудагӣ насиб бошад. Ва як муваффақияти дастаи Локомотив Помиро ҳам дар сафар маҳз Шоҳрух Қирғизбоев бозидааст. Чанд фурсатҳои голзаниро рафт кард ва як имтиёз овард барои даст. Ман ҳамон баъд аз ҳамин бозӣ пурсидагимба гуфтанд ки бисёр хуб истод Шоҳрух, бисёр вазъиятҳои хуба ин гирифт, набошад гол шуданаш мумкин буд. Аз барои ман ӯйло мекунам бозингари нақс арзанда аст. Хуб, дар мавриди ҳамин ҳимоятгарон ки қариб бозии ҳамаи онҳоро шумо тамошо кардед, бозии Эраҷ Аҷабов, Ваҳдат Ҳаннонов, Комрони Мирзохон, Димитро Бандар. Агар ҳамин 4 теша мегитак бошем, аммо Ваҳдата бозии шозда ман маъқул шудааст. Дидаштем бача ҳар як бозиба як қадам боло шудааст. Бисёр нақс бо
позициеш защита боз кардаша замон марказ ба ин позиции осони инҷа ба амин бозингарои маҳораташ калон боз мекунад. Ин ҳозир ҳоли ёш бача бозӣ кардашаст бисёр нағз. Бондар бисёр тез суръат, ҳам тез суръат, ҳам тоқаташ ҳаст бача. ҳаракаташ чанд бозӣ дидашем стабилна як хел боз мекунад, бисёр нағз боз мекунад. дар мавриди Комрон Комронам гандани нағз бозӣ кард, ҳаракат кард, капитан шуда бронда буд, ҳар як вазиятоба ҳаракат кард бозӣ карданба. Ираҷ бисёр нағз бозӣ кард, бисёр нағз бозӣ кард. خب در مرکز میدان هم 4 نفر موقع گرفتند. اینها دلیر یادگورف از دسته کوکتوش، همچنین در مرکز میدان شهرت المرودوف از دسته لوکوموتیو پامیر در برابر سلام اشور محمدов از استرافشان و اینچنین از کنار راست نادربек иброҳимов. هر 4 بازیگر هم نتیجه بهترین داشتند در این دور. فکر میکنم ارزنده هم هستند برای شامل شدن به هیئت رمزی دور 11 چمپیونات تاجیکستان. خب شهرت المرودوف و سلام اشور محمدов باری اول به هیئت رمزی ما شامل میشوند. بسیار نقص این یاش بچه‌ها خودشون نشون دادن اینا همین رمزی 11 به در اومدن. این من فکر میکنم اگر خودشون هم اینو ببینن خرسند میشن. بعد این بازارشون با هم حرکت میکنن. بازی با خوب نشون دادن با این از برای تیمشون خوب میشد، از برای استادشون خوب میشد، حرکت میکنن. بسیار بچه‌ای نقص. بله برای من بسیار پسند اومد که چگونه در رقابت با دسته خوجند یک بازیگری که 17 سال دارد بازی نهایت زیبا نشان داد و بهترین بازیگری همون واخوری دانسته شده. میدونید اگر بازیگر نقص باشد، بازیگر خوب باشد و فرقش نیست 17 سالمی، 19 سالمی، 20 سالمی. از ما اگر همون تاریخی فوتبال ببینیم 16 ساله بچه‌ها چمپیونات میر بازی کردگی. تاکست وای کلونو کدی باز کردگی فرق ندارد. بسیار نقص همین یوش فوتبالیستو بازیگرا خودشون نشون دادن بسیار نقص میشد. بله. خب در مورد دلیر یادگورов و نادربек иброҳимов بیننده ها هم خوب میدونن چون که این دو بازیگر نتیجه خوب داشتن در مقابل حریفان خود. نادربек 2 گل زد، دلیر یادگورов باشد گل غلبه‌آور را برای دسته کوکتوش تامین کرد. دیوشون هم گل زدن از چت به بازی کرده گل زدن. این خوب. لیکن من فکر میکردم که من دلیرم خودی نادر برین حرکتش از این شترافنوی تا این شترافنوی اگر حرکت کند اوایم بسیار خوب بازیگر میشد. فقط پیش بینی هم عقبم حرکت کند، پیش هم حرکت کند، کمک کند. هم وقتی دفاعی با هم هجوم با هم دفاعی با حرکت کند بسیار بازیگری نقش شده میرد. خب در خط حمله دوستان ارجمند 2 نفر اینها از باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش شادیبек ғафуров که در دوام 30 دقیقه یک گل و یک پرتابی گل‌آور کرد و اینچنین منوچهر جلیلов که دوبل انجام داد در رقابت با دسته فایزکان. خب شادیبек ғафуров هم بار اول نیست که به هیئت رمزی شامل میشود. بازیگری با تجربه. آیا سوالی من همین است که آیا امکانی با تیم ملی هم دعوت شدن این بازیگر وجود دارد؟ البته هر یک تا بازیگر خواهش میکند تیم ملی بگردم. لیکن من این بچه شادیبek میدونم. من با گفته بودم هم این بچه هست. اون سال گفته بودم بعد من رفته دیدگیم با دیدم مهارتش بسیار کلان. کاروی میکردگیش همیشه عقلناک. لیکن اکنون خفه نمیشد. من فکرم که همون تاجیکستان چمپیوناتش با بازارش با بسیار خوب. لیکن بازی تیم ملی با یختی کوچهش کمتر میشد داخل. شاید تجربه کسب کند اگر امکانیت شود اگر البته ممکن جاغ زدن چی بکنی نو مو یختی پیش نگاه کردم داخل این بازیش کتی تیم ملی با درجهش با یختی که فرق کننده ای بعد مشکل تر میشه. پروبلماتیک نمیشه داخل خودش با. بله و واقعا هم این 11 نفری بودند دوستان ارجمند که در دور 11 چمپیونات تاجیکستان نتیجه های خوب نشان دادند. با هیئت رمزی دور سرمربی این هفته علیور اشور محمدов انتخاب گردید. علیور اشور محمدов حالا یک نتیجه خوب هم نشان داده است. البته نامزد ها زیاد بودند فکر میکنم برای سرمربی دور شدند. اونجا میتوانست محمدجان حبیب‌اللهیف از تیم کوکتوش شامل شد، سرگی ژیتسکی از کلوب مرکزی، ولی انتخاب سری علیور اشور محمدов اومد. من اول میکنم علیور برایش هم
همین کار حاضر تیمی رمزی با مربی شدن کس استیمول میشد اینم یک اوانس بر این وای من اول میکنم بسیار هم آدمی ناس هم خوشچخچق هم مربی ناس من اول میکنم این آینده با این یک وای میشد تالچاک میشد امید داریم که باز استرافشان برابری علی روشن محمدوف نتیجه خوب نشون میده البته نشون میدهد خب دوستان ارجمند این بود 11 بازیگری بهترین دور 11 چمپیونات لیگ اولی تاجیکستان و البته از میان این 11 نفر باز بهترین رو هم انتخاب کردن کاری آسان نیست به هر صورت طبق فرضیه شبکه ورزش بهترین بازیگری دور 11 چمپیونات تاجیکستان نیمو فیزیاتگری دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش نودیربек иброҳимов гардид воқеан ҳам ба хотири оне ки ӯ на танҳо 2 гол зад дар бозӣ бо регард аст воқеан ҳам ӯ як бозии зебо нишон медиҳад ва 2 голе ки ӯ ба дарвозаи регард зад натиҷаро билохира таъмин кард барои тимаш هر بازی ناز باز میکند نودربек من میبینم در یک سطح ده هر بازی همین بازی 2 گل اساسی 2 گل مهم زد من öyle میکنم این همین رمزین به همین تور به بهترین شدگیش بسیار خوب بله دوستان عزیز یادآور میشم که نودیربек иброҳимов легионер از جمهوری ازبکستان است خب شما عموما در مورد این فوتبال معلومات داشتید قبل از اون که در تاجیکستان فعالیت من فهمیدگی من آوازش فهمیدگیم به من الکردم که تاجیک بچه میدم این تاجیکی ناز گپ میزند با زبان تاجیکی گپ میزند با زبان تاجیکستان تاجیکی گپ میزند لیکن بعد فهمیدگیم به نه از ازبکستان من فهمیده بودم این بچه بسیار بچه این است به هر صورت بودن همین گونه بازیگران در چمپیونات تاجیکستان هم خوب است برای سطح و صفت مسابقه هم تاثیری مثبت میرساند خب دوستان عزیز اینها بودند بهترین های دور 11 چمپیونات لیگ اولی تاجیکستان و در ادامه برنامه البته ما میتوانیم با موقع گیری دسته ها در جدول مسابقه متوجه شویم حالا امکان داریم دوستان ارجمند که جدول مسابقه رو یک جا ببینیم استقلال حالا با باخت رو برنامه نشده است دسته از 11 بازی 31 امتیاز به دست آورده است خوجاند بعد از اون که 2 امتیاز از دست داد موقعش رو کمتر کرد یعنی الکای فرصت رو از دست داد تو یک اندازه خیلی مسافت زیاد است نسبت به دسته استقلال خاطلون هم تو یک اندازه میتونست با خوجاند برابر شود اما اونها 3 گل رو از دست دادند کلوب مرکزی ورزش و کوکتوش همواره توانستند امتیاز لازمه خود رو به دست آوردند دوشنبه 83 فایزکان ریگارد است تا حال امتیاز به دست نآوردند استرافشان لوکوموتیو پامیر از این دسته ها دیده ولو تلاش کرده ایستادند برای باقی موندن در چمپیونات لیگ اولی تاجیکستان خب دوستان عزیز اینچنین نشان زنها هم زیاد هستند در چمپیونات موسم امساله لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در روی خط نشان زنهای مسابقه منوچهر جلیلوف با 12 گل در زینه اول است علیشیر جلیلوف با 10 گل در زینه دوم و الهام براتوف از استرافشان 9 گل با دروازه حریفان وارد کرده است همچنین فوتبالبازانی هستند که 6 گلی زدند شادیبek غفاروف از کلوب مرکزی ورزش ارتش رستم سایروف و شریدین بابویف از استقلال و پرویز باقی اخونوف از خاطلون اینها هم در قطار نشانزن‌های چمپیونات تاجیکستان موقع گرفتند خب در دور 12 که البته روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود یک چند رقابت‌ها رو انتظار شدن ممکن است از همه بازی دیدنی و جالب از همه بازی تا یک اندازه تقدیرساز در پایگاه قهرمانی میان استقلال و خوجاند برگزار می شود فایزکان بعداً با خاطلون دیدار می کند کلوب مرکزی ورزش ارتش با کوکتوش دوشنبه 83 با ریگارد تداس لوکوموتیو پامیر با استرافشان غیر از اون که استقلال با خوجاند بازی می کند کدام از این بازی ها رو می توان گفت که بازی مهم و مرکزی بعد از استقلال و خوجاند است لوکوموتیو پامیر بودگیست با استرافشان که چیبکی دویشون بسیار نزدیک هستند در جدول همش مهم است لیکن همون ببینید حاضر CSKA هم حرکت کرده است کوکتوش هم حرکت کرده است خاطلون حرکت کرده است همون افریقا بغل دیدن با استرافشان که پامیر لیگ اولی به موندن حرکت کرده است استقلال که خوجاند یکم دوم جای حرکت کرده است برصد همه بازی های مهم هستند ببینید که خاطلون در جام تاجیکستان در سفر فایزکان را شکست داد اکنون گیم که فرصت انتقام گرفتن از جانب فایزکان هست
душанбе 8-3 дар майдони худ дар даври ҳаштягниҳои ҷоми тоҷикистон аз Регар мағлуб шуда буд бо ҳисоби 1-0. боз ҳам фурсат омад. Локомотив Помир дар марҳилаи аввали чемпионат аз Истаравшан ба бохт рӯбарӯ гардид ва ҳамчунин клуби марказии варзиш Артиш бо Куктош бозие ҳаст ки воқеан ҳам барои зинаи болои ҷадвал фикр мекунам мубориза боз ҳам пуршиддат мешавад. Хуб, ташаккур аз шумо барои ширкататон дар барномаи 90 дақиқа ва умедвор ҳастам ки бозиҳо боз ҳам хотири моро рӯзҳои истироҳат хушҳол мекунанд, махсусан дидори Истиқлолу Хуҷанд ки мо як бозии ҷолибро аз ҳар ду даста интизор ҳастем. Бар асос мо тамошобин ҳастем, мо мехоҳем бозии зеботару дар сатҳи баланд баргузор шавад. ташаккури зиёд аз шумо ва дӯстони азиз, ин барномаи 90 дақиқа буд ки роҷеъ ба натиҷаи бозиҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон ва инчунин бозиҳои дар пеш истодаи даври 12-ум ҳарф задем. То барномаи оянда сеҳатманду пирӯз бошед. дар вақти сабти барномаи мо бегоҳии имрӯз дар ҷаласаи навбатии кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон нисбати довари бозии дастаҳои Куктош Хатлон Беҳрӯз Муртазоев чунин қарор бароварда шуд. Кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон шикояти клуби футболи Хатлонро дар ду ҳодиса дар бозии Куктош ва Хатлон ки 13 август дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ дар доираи даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон баргузор шуда буд баррасӣ карданд. ба хулосаи кумитаи доварон сардовари бозӣ Беҳрӯз Муртазоев ҷаримаи 11 метраро ба дарвозаи дастаи Хатлон дуруст таъин кардааст. дар ҳолати дигар довари вохӯрӣ иштибоҳан дарвозабони Куктош Қурбоналӣ Бобоевро ки бозингари Хатлонро қасдан задааст аз майдон берун накард. бо назардошти ин кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон барои вайрон кардани кодекси интизомии доварон қарор қабул кард ки Беҳрӯз Муртазоевро аз қазовати бозиҳо таҳти васояти Лигаи футболи Тоҷикистон дар ду давра маҳрум намояд.